Hello ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kako ste? Šta ima novo? Kod mene imaju dve nove stvari. Jedna dobra, jedna manje dobra. Ajde da krenemo sa dobrim novostima, a to je da sam napokon dobila moj mikrofončić. Jako mi je smešno da ovako stojim i da pričam, ali mislim da ćete me mnogo bolje sada čuti. I da, evo ovde u ovoj kutijici je i unutra ima još jedan mikrofon i jako mi je sladak. I još jedna dobra stvar jeste da napokon u Milanu su počeli da ukrašavaju za Novu godinu i danas idemo da vidimo mali shopping centar koji su napravili za ukrase, imaju mali kafić, pa idem sa jednom drugaricom koju do sada nisam spominjala. To vidimo, da sedemo da popijemo kafu i da pojedemo nešto slatko. Druga manje lepa novost jeste da juče u metrou su me opljačkali. Da, nisam uspela da preživim u velikom gradu, da me ne odžepare, ali moj novčanik je nestao. Moj novčanik je long gone, long story short. Najgluplje moguće kako nekoga možete da opljačkate jeste tapni ga ovde, ukradi mu ovde, dok su me dve devojke zamajavale pitajući me gde je koja stanica i da su pričale sa mnom na španskom. Treća je operisala i samo su izletele iz metroa i ja sam apsolutno u tom sekundu shvatila da mog novčanika više nema u torbi. I eto, provela sam petak uveče u policijskoj stanici prijavljivajući. Tako da, fun night, šta da vam kažem, sa svim ostalim turistima kojima je nešto ukradeno, ali dobro, bilo prošlo, rešavam dalje probleme i ne mogu vratiti vreme unazad, već samo nastavljamo dalje. Tako da danas idemo da nešto lepo gledamo, da se razonodim, kao što možete vidite i podočnjak je da baš nisam spavala najbolje, ali dobro. To je to, to je sve što ću reći na ovu temu. Ništa, idem sada da se obujem, pa idemo da gledamo novogodišnje ukrase. Krenule mi i ponovo smo naišli na neki pop-up i dobit ćemo čaj. Sad ćemo vidjeti. She's not looking at me, so... Hi! I will have the cinnamon one. Sad ćemo da probamo čajić, da vidimo kakav je. Ok, ajde sad jedan taste test. It's so hot! I burned my tongue. But it's good. I like it. Let's go now and get a gift from Max Mara. Šetamo mi dalje kada naiđemo na novi pop-up sa freebies. Sada stojimo u redu pa ćemo vidjeti. A koliko vidim, unutra hvataš ove loptice. Evo, stigle smo na red. Sad će Pavina prva da proba. You can do it. I treća sreća. Nismo uspjele da osvojimo ništa, ali zato smo dobile čokoladu. Ništa, sada idemo do Max Mare da pokupimo naše poklone i onda idemo u Christmas shopping something i to je to.
Hello, stigla sam kući i da vam pokažem ceger. Ne znam koji po redu, stvarno, ja mislim da je ovo već neki 3., 4. Max Marin ceger što smo pokupile, ali ništa posebno, piše Max Mara. Unutra smo dobile ovu kao malu knjižicu sa skicama Venecije i sa strane isto kao neka poem, ali unutra imaju skice Venecije. Evo kao što možete da vidite. I ovde cela knjižica je vezana za to, pošto im je to nova Resort 2025. kolekcija koja je inspirisana Venecijom i dobili smo tote bag i ovu knjižicu. I eto, to bi bio današnji dan. Bilo mi je lepo, lepo sam se opustila. I eto, da, to je to. Odo sada večerati, oprati kosu, pošto trebala sam juče, ali univerzum je imao druge planove za mene sinoć. I onda se ponovo spremam i idem u izlazak sa mojim drugaricama Zajajše i Anom. To neću snimati pošto idem u neki klub i da, eto, to je to. Pa vidimo se sutra. Hello ljudi, ja se evo sad spremam i krećem u Veronu, ali sam shvatila sam zaboravila juče da vam kažem šta radim i gde sam, nego sam bila sam u fazonu kao evo mi stigle. Išle smo na sajam hrane gde su bile različiti štandovi sa hranom iz različitih delova sveta. Eto, to smo išle da vidimo, a ja sad odo da se obučem i idem za Veronu. Evo nas, stigli smo. Evo, uzela smo kartu. And we're so excited. This is embarrassing. We need to see Serbia. No, they're probably... Oh my god, if there is, I'm gonna flip. I don't think so, but like, this is... There's USA. Italian. What does USA have? Burgers, probably. That's fine, let's go. There's We no need to Greece. go like there. There is. There's not even Greece. Grecia, Okay. But like... Portugalo, Germania, Spagna. That's like European, okay. This is Denmark, I guess. Nepal? It's not the same. Okay. Let's go. Okay. I'm Let's go. excited. Where are we going? Evo, uzela smo pancerote. Već sam pojela. Mozzarella and pomodoro. Prelepo. 10 od 10. Moji omiljeni lokate. Šta Balkanci nađu? Baklava! Uzeli smo baklavu. I'm so excited. Can you open it for me? Go ahead, take it. I don't think we will need the knife. Wait. They don't know. Cheers. That's Greek version of baklava. This is not baklava. I was so excited. And you got the big one. Yeah, I mean we will eat it, but I mean the syrup it's like a jam or some kind of something. Sorry. first I thought maybe because of the pistachio, but it's not. This was a disappointment. This was like the biggest disappointment. I don't know why did I thought this is going to be the same. Oh well. Better luck next time. It's nice actually. But I don't know for what, but like this. And I need a bell. Usually they come with this. Yeah. There's this one. There's Yeah, but like it's weird. Like the sleeves, look at them. It's too long.
Like, what is this for? Why does this have like has a tissue paper covered. put your phone and snacks, you know, like Just in case. nice. So this is the first time Zay's trying out. Here's Mike is here. Sorry. So taste test for Zay. This is her first time trying the Guinness. I don't know. Guinness Guinness. dark beer. So Dark beer. cheers. You don't like it? There's a lot of flavors. I like the foam. You like the foam? It's okay. It's okay. It's just okay. It's not beer. It's not. I mean, I don't like the taste of the beer, so that's why like the classic Yeah. beer. Like malt. Yeah. I don't think so. But I was thinking a little bit more something sweet. Sweet. This is like bitter, like really bitter. Yeah. So Because it's a dark beers. Oh, focus. okay. We got a French fries. Please focus on us. Thank you. French fries from the Irish stand. I hope the mic is working. I just want to drink my beer. So goodbye, because you're standing on my beer. You could have put this one up. It wouldn't hold. Oh, really? Ciao. Evo, došle smo. Vidite džezve? It feels like home. Ove džezve. Homesick. Šta drugo da vam kažem. Sad ćemo da pijemo tursku kafu. Love. Okay, so Zay, is it Turkish coffee or not? This is not Turkish coffee. I can say it from like not even from tasting it. No? This is water with spice. There's no. It's water with spice. I think they're watering it down. So Probably. Give it to a lot of people. This is awful. It's awful. Okay. So it's a trap. I don't. Smell nice. See? See? Told you. Okay, so No. See? Told you. It's just a water. With like pepper. no, like it's like tea. It's not even tea. It's not even tea, but like it's more tea than it's coffee. Because there are some oils or cinnamons inside of it. Like I can't taste the coffee. Yeah, there I can't taste coffee. Like we had a bad Balkan day, like not a good. Oh my God, coffee. yeah. Baklava was bad. Really bad. Oh, damn. Really bad. Because we tried it from the Greek. The syrup was bad. Yeah, not a good coffee. Znate da sam homesick kada stojim u redu da bi jela kurtoše. Da, stojim u redu da bi jela kurtoše. Uzela sam kurtoš. Ljudi, pogledajte koliko je vruće. Jedva čekam da jedem. Stigla sam kući napokon i želim se onako kao da sum-upujem ovaj dan. Bilo mi je jako lepo, jako smo se lepo provele, svašta smo pojele, popile, videle i baš mi je ovo trebalo posle čitave ove nedelje i cijele ove situacije. Stvarno mi je jako trebalo da se opustim i da budem samo sa društvom i da apsolutno ne razmišljam ni o čemu, samo o tome da se dobro provodim sa njima. I najviše smo jele evropsku hranu i domaću hranu, što bi ja rekla. Prvo smo otišle u italijanski deo gde smo pojele pancerotu, nakon toga smo pojele baklavu koju ste mogli da vidite da baš i nije bila neka. Posle toga italijanska kafa, pa onda smo otišle u Irish pub i popile po pivo.
a nakon toga tursku kafu koja nije bila turska kafa. Tako da baš i nismo bili neki dobar Balkan Day, ali zato dobar ulov na samom kraju je bio Kurtoš koji je došao kući sa mnom. Evo ga, Kurtoš koji je stigao sa mnom kući zapakovan i sad ću da napravim čajić i da i sad ću da napravim čajić i da pojedem ovo. Ja kad sam vidjela štand, jedan jedini mađarski štand i naravno, mislim ja ih zovem Kurtoš, nisam sigurna da li se tako zovu, ja se izvinjavam. Bilo mi je jako lepo i baš mi se lepo provele i zabavile. Odo sada da nastavim da jedem, pošto očigledno danas je dan za hranu. A mi se čujemo 2 dana, a tada ćemo ići u Veronu na Christmas market. Hello ljudi, evo stigle smo u Veronu, prelep je dan, za sad smo samo Zej i ja i sada će nam Zej dati jedan mali history class zašto su šalukatre koje vidite gore, zašto su šalukatre u Italiji zelene. Sad ćemo da damo Zej mikrofon. Hello Zej. Hello. So why are the blinds The green? shutters are green. Yeah. So basically, they control the climate and the Okay. humidity in them, and they keep the insects away. Really? Yeah, and also the contrast between the yellow. I mean, and it's orange. nice. It's nice, but I didn't know that there's a reason for that. So Yeah, they had this thing. I don't know. where did you hear that? In school. In school, like when we were doing this architecture color theory thingy. Okay. We did actually Bologna, but Verona. They all are the same, but they Yeah, also have true. like blues. Blue? Not in Verona, but like these. Yeah, These they're ones. like these ones. Yes, They're that like those more- are green, but like this one, actually. Okay, I yeah. think they're like a little bit Yeah, like the gray, blue. They also actually have like the bright blue ones. yeah. But like I've never. I think they're on the more on the coast side. Probably, yeah. Portofino. Oh, I want Stuff. Portofino. Yeah. Okay, some technical issues. There's always me being how do you call that? The Satan Sarbin. no, why they boomer? Oh, you're not a boomer. Come on. And so yeah, Then I'm gonna die like tomorrow. can you stop this girl? So we're gonna explore now and wait for our friends. Look, there's a jewelry store. Should we go in? Yes, of course. Let's go. Let's go shopping. Pitam ja Zej, da li možemo da odemo da vidimo ovu stvar? Evo, ovo. Da li možemo da idemo da vidimo ovo? I ona je rekla, sure, why not? Let's go from this side. I onda smo otišli u tu ulicu i idemo. Ja pitam kao, here, should we like turn here? And she's like, no, we just go straight. And I was like, okay, maybe she wants to see the street, why not? Došli smo do mesta odakle smo krenule, jer je ona mislila da ja hoću da se vratim nazad odakle smo krenule. Ja sam rekla, but we didn't see it. And she's like, what? And I said like the thingy, like, toranj taj. Toranj. And she said, like, what toranj? Like, what are you talking about? Uopšte nije ni skontala da ja želim da idem da vidim ovo, ali rekla je, yes, sure, why not? Tako da dam. Bad Zej. Bad Zej. No, I don't remember. Yeah. No, I actually don't even think that I said yes, sure. You did. Yeah, I'm sure you're right. I'm not. I'm not sure. So,
yeah, now we're here and now we're gonna take photos. You're gonna, yeah. Okay, what was it? Punish. I'm punishing. I'm punished. You're punished. Like, what was the word? You're being punished. Yeah, that's it. Yeah. Okay, great. Evo, ovo sam želela da dođem da vidim. Lijepo je, neka crkvica je. Ali da. Ok, let's go. Kao što možete da vidite, ovo je rib of a whale, ne mogu sad da se setim na srpskom. I legenda kaže da jako truly honest person kada prođe ispod, to će da padne. Tako da Zay i Cheyenne idu da probaju da vide da li su one iskrene. You're scared? Come on. There's no fucking way that it will fall. Go on. But I'm gonna go. Let's test the honesty. Let's test the See other honesty. people Maybe go one by one. We won't know who is honest. Something fell down. I don't know what. The pigeon, I think. So, I don't know what that's an indicator. There's a. you're not the chosen here. one. I think I saw it come down like by an inch. By an No, inch. An inch. Not a Inches chosen enough. one. Once. But it's moved. It's moved. It moved? I can feel that. I think it's moving. I'm not even gonna go under it. So Should which I? way? Should I go? Yeah, if you want. Go on. Let's It's see. not- I mean, That's a sweet. uh, Not even move. See? Not even move. Nothing. oh well. It was worth a try. Evo, seli smo i naručila smo hranu, don't laugh. Zay got gnocchi sa pomodoro, ne mogu da mislim na srpskom trenutno. Linguini sa sardinama, shrimp i Bigoli. zucchini. Zucchini and tomato. I don't know now the Serbian name. Zucchini. I ragu, naravno šta ja, nego meso. Sad ćemo da probamo, ali sve izgleda lepo i miriše lepo. Hello ljudi, željela sam samo da vam se javim i ujedno da odjavim ovaj video. Juče smo stigli jako kasno kući i smrzla sam se u vozu nazad. Jedno sam dočekala da dođem kući da se istuširam i ravno u krevet. Htjela sam samo da odjavim ovaj video i zapravo sada počinjem da snimam novi vlog. Hvala vam što ste gledali ovaj video, budite mi pozdravljeni i vidimo se u narednom. Ćao vas!